Ali pozdrav svima ljudi, ovdje je Limun. Danas radim svoj prvi Clash Royale gameplay ili kako god video, ali radimo chest opening na ovom akauntu koji mi je dao prijatelj Nikola Banjac, veliki pozdrav za njega. Ovdje imamo vrlo ekstra chest opening, znači imamo free chest, slučajno sam jedan otvorio malo prije, nema veze, crown chest, magical chest, silver chest, giant chest, legendary chest, clan chest i 6 vinova Night Witch, Draft, Hog Rider, Mušketir, Challenge. Ja. Znači, ovaj account vrlo ekstra, znači, ne znam kako je sve ove čestove po redu tako malo dana, ali je meni dao da se jako mu hvala za to. Pozdrav za klan koji se zove Donations. Nema nikog odavde, ne znam što pozdravljam, ali hajde da počnemo mi s ovim chest openingom i idemo od najslabijeg chesta kojim ja smatram silver chest. Gold, tombstone i goblin gang, eto mora na level 7. Ok, to je prvi chest. Onda idemo na free chest. Gold, Bonb Tower i Minion Horde. Ok, sad ću otvoriti giant chest, idemo. Ok, gold, 3 mušketira, dart goblin i još goblin gangova, eto sad može na level 8. Ok, sad crown chest ili magical chest, ajde crown, ok crown, gemovi, horde, knight, bomber i dart goblin. Imam osjećaj da dobijamo vrlo slične karte. Magical chest, ok. Gold, opet bomber, ice spirit, to prvi put vidim. Knight opet, furnace, elite, cancer barbarians, dart goblin opet i witch. Ne znam zašto ti je witch bila level 1, ali ok. Sad idemo na ove malo više intense chestove, opa. Idemo Night Witch, Draft, Mušketir, Hog Rider, Valkila, Challenge, Chest. Nisam dobro izgovorio, 6 vinova, Open. Ok. Fire Spurity. Royal Cancer Giant. Minioni. Furnace. I opet Witch. Ok, idemo na clan chest. Ok, idemo. Gold, elixir collector, minioni, royal GG, fire spurity, knight. Ne, bit će rage. Ali ja imam sreće, stvarno, no ne znam. Šta misliš, ne dobijem legendarnu iz Leggy chesta? Ako ne dobijem, lupite like i napišite komentar šta mislite koja će legendarna biti. Ok. Nikola, brate, izvini. Izvini, nisam ja kriv, to je samo moja sreća. Ajde ti imaš sve legendarne, pa ovo bilo dobro. Ali moje braćala Nikola ima samo Sparkija i Graveyarda. I dobije Sparkija na level 2. A izvini stvarno, nis meni trebao davat da otvaram. Uglavnom ovo je najbolji chest opening na Balkanu, nema boljeg na svijetu. Stvarno. Like ako ste vidjeli bolji chest opening od ovoga. Ali ljudi, to bi bilo to od mojeg prvog Clash Royale videa. Nadam se da vam se svidjelo. Lupite like ako ste znali koja je Leggy bila. Ali to je to. Mi se vidimo uskoro. Poj.